tau mai ia i le taimi pisi o langa o le whakako e whaska whakarangonga. Se ia mai se o tō tonga o le lolofi leanga lolofi. Ai mai se o le vainga le marae va lele. I lau tali ngā malo. Wa o ere si o mua whaka lofa i ngaka VIP zie malanga atu ma tai o isi malo. Ai le i kako upani me nge ma to tero le tatu malo lofio. After yes, yet no more City. No friend of a pair to the Luafi one. Wow, what a year. It's a Lolimea Matautia Luafi one. Mataulio Lena Faleolo Levi for Iliam for Metangata Ali Tangata Mai. Ah, my Olali Tangata Malanga, my Samono, the Levi Malava, Lily Malaco taxi. Te lole me sili matawa se fulu lua pasene increase ele arrival. Oh, se fulu lua pasene for increase the departures. Ah, vai la yang. Ia ono ta whawhetai ale I le tua. Ah, whawhetai mo mea sili wa e whaia. Ah, e se ne tausanga. Ia. Wa I kumbu le VIP al mle valili. Le ngaka o individuals, families, kesta na malo, wa I kumu. Ah, whapea o se tausanga esele nei. Le ngata o tangata na malanga mai le fua. Au malo o mai e miti le pale mia ma le kapeneta. Peo no foi atu. Sfulu pasena will increase say the arrivals and departures compared to the same period last year. Yeah. O le tele o le tala na aru ele te o maini tangata I Samoa o le tangata o le pase se ma le levi foi. Aya, ki desore. Eu vou cá para cá siata. Ake siwa kukuri kaka. Sai oi paka I fafu ongi kuku mari malavade. Wa pe yana malavade le paradise le media. Ole. Etes vai lupe o sauno. O vai ku ya ka orisi o vai ngaka poem. So le ko kongo le VIP. O ka so le matautia. Se mai se na ini fa fita uri no tutupu. Ia ile ui le pisi matulanga fa pena. Se mai se o tonga ngā nga fight tono malavade. That's operational whaftai le tua so longa le le mea uma. E ana I whawhita uri la iti. O le ave lesi o le ato lesi. Na tupu fo. E o lesi whawhita uri. Ua ova le fia ua vai le ainga. Ave lesi ato ai ngano lesi ato ai whawhitai. Toi maua uma. E vilale mena tupu e isi ia o te leta ua le kale sia. E langona lo whano no I se tasi o whawhiangainga. Whamei ua lei loa I Faleolo airport langa po langa laptop ea. Ai vi o kule camera. So nena arwa si whaiwhi au langa laptop. O rea lau te whiawhi tau I le whaiwhi au o te lo se whaiwhi au na sau e tatala se conference fwy lea. O te whiawhi ai. I forgive you. Waru ko inga la ngalo la o la ulonga di mo la mo ya la so ya wa tu foi se au de kalesia nei matutala no mo view the cam ya ma fa maonia ya na se ya a mai le fa malulu mai o veatu au le popoli au le paule mea ya le o ngalo I Faleolo le la au por le laptop por face au na halwa mai te lopo o ngaro le o te ao nga transit ai ia po se mea fo ina na wha uaulanga whai ngā malanga. Au te whia mafuta mo whia whilo e le whaithi au. O whai ai. O kau te whia fusi le whaithi au mo whai. I forgive you my brother. E ro pofo e ro pofo e whaithi au si sianga o e le malai pādi. Ai matau tia le whatumulia o le tangata whai mai.
le taimi vela na toe fo ia ka oka soli oka ia mo si la fia ia o le ua sau le Qantas ia le vai sau le Qantas sau mai Auckland sau mai Brisbane Fiji Airways ua kele options e mawhaina whiri le atunu ia maulea la whai le tato valeli o se mea matautia ese le manai o le tato fuafuanga le alo le ua whai le tato malo to have our own aircraft o se mea sili na matau lio fuila o le mea le valeli o le pe o le fua le ala tunu ia e mo ia o yo le mlai valeli a pe o le ave fua le ala tunu o ro nofo i se malai valeli se atunu mamau e ke va ku le mai le va o le va a Samoa ese foi langona ai e anga le leile tu le tato atunu mo tato fuafuanga mamau mo le manui o Samoa malo whaavitai tele lau whionga e le polisili ia o wa tele nisi vaenga ua tāwhea manatu wala whaatu le havanua le nei wala ngai whaawau pea e vai asu teitasi i masina teitasi whaavitai a ua malama yurunga luru vaenga o mle vale le ia sau tasi le vaenga na leina puru no atu ia e mai sau awa o ruke whiwhisiria wa pisa kele kai mi o kau fai au livi fo nga au livi au papa ka o tax o me uma pi kele nga o so fai mai o ska ko vai nga kulisi o so fai mai disi au vaenga au ke lo ai ko fusi ngai kai mi wala nga o ma ko apengi fiki mo ko le mele ko pungai e fufu nga fai nga blanga tu sa mo si singa fo ya ma ko le fuila siata pi o se ainga ile taimi fitoa iai by the end of the day ia koe fusi ka die mwhaile me ai lungo le lau ia kai mingi koe fia si o sole pure lesti kele o kanga sau ke lo le mea mali e sa o mai tau mea o le palangi e kai mi o kako sisi ngafu sole e vala au mai lau wali i fu ienge MC e wako sisiva e mua e lunga pala langi sobe. Ke ro le mema li le V.I.P lea. E no ia so la wa wola me se ba. E pe ia le kai mi ke fa longa kulo ka anko ka ko se fa puku singa popo nga e wala ka mai si singa fua. Mo singa kupe a roi pop. O ko e mau le melenga. Eso, ele nga ko activities o le fua. Sorry. Makau. Au ia maro wainga, ele misi se po. Ai lu mor fallo de malo. Ai se. Wa yo ka fia asori. La si siva mai ka nga wa ka fia siva kwa foi kai. Ma la ia ile lua. Ele lua tamba le fioga li pale mia. Ka tero po te wa mfaintu fo lunga le fioga ngaftas. Ese le man na yo le nata ya le sa pu e mai ya la te lua sa fo fai ma le fioga le pale mia ele mai mo ina fo ile o tato fa fia ngama matulanga ai ai la ma si palangi nga pe sa mai me ponge le ngo va ku ngale nga ma kwa fai ma si varga ka pisa ve sang papa kiwi ngari iyo e ke lo le si meta wa si ata no Kelo, e o kanga kai whaakau papakiu, reini papakiu. Uma. Ai era kaka me le ponge nganga sa oi. Sole. O kaka me le ponge nganga sa oi le nganga le a e fiki. The fella can dance. The fella can dance. Ma ka uki o mai foi que foi ngo vai or comano but so far o tala ne o le mo te nei mara o America nga malanga mara tuele to na male laina ia ila to fo ia lango le vanga fa fai pro tu le mai ai nga fa sa malanga
o le la tu tala fa ma ila fa ni o ka se ma ma yo le o nganga mre vale ala se ma ya ko VIP set te sira via ya la ka upa ple o pe fo mai si tangata se fa da fionga polisi di ko ku lunga le ka o le VIP va kwa se fa ya ku lunga yo o mele ye are lima le o mo le halo VIP da wa wo va vai tau ke via VIP uma ele te mena lenga ya o te momoli atu le whaafetai le hatu nuku sa whaongaina ma he o le teimi nei wa whai ei conference aisi yes because we have a conference room we can provide everything wa whai ei fono aisi ngale o mai le vaalele fongo koe pu le va le sia la inde ka ngu le por waku wai e vai yanga ngā lewa maua i VIP ia no te whawhetai le atua i nei au nanga le tātou mālo ua mawhaiona access i o tātou tangata pe o le whaamui fo i lea mo sa vai ina i available services i o tātou tangata i sa vai le teime umai a sau umai le wafu i a sau ma le mlai wa lele i a sau kua i sui ala wa ai tau whaitu ia kua i sui ala wa ai no futa talo ta puai mai se tau mawhai atu le whai ngā malo ina ia tau lau o le wha moe moe ia e reise mea whingatai le tua reise mea whingatai le tua siata se whai mea o le tua o wha manianga le o le tua o wha manianga fua e mea le tua tupe whai e le tato ngā ruenga ia wasa mo na tangata malanganga whalona malo whaftai mana tūle no whai le ala whatu i lau whionga le o ke lo ole umanino ale tūlanga i tāpenanga le tātua mle vale le poi foi nisi fofuanga e te tawai ona whaafonga mawale atunu o tūsai o reo nanga tātou ia marisi whaamanatu fo ia i la tau e whai maranga tu tono si o tātou atunu la whatu le no whai le lau whionga whaftai siata ia e momoli atu lau whaftai tele lava i sa mua papa au i atunu mamau sa mawhai ona whai malanga mai ia ma whaonga foi tātou malai waalele i ona au nanga pio le VIP me whapena whaaftai le loto nu whaaftai le loto atunu ia o lau ata talo toe o mai masana o mai pea ia o le a foi se au nanga o le tauta mali ia wha maruru atu e poto ale tautai ia i lava le taimi se ei foi le tautai lana whainga o lana whaipa ai o loo langona ma loo whatau ba ia le lei mea uma a wale tautoina o Samoa ia o lau tatalo o lo whangia le tua ia whamoemoenga uma o le nofo ai a wale saidinga malo i nā tunu ai tatalo ma mana tua mailo tato atu whaftai fwoi molo o tau sao tautoina o Samoa le tele o ala isese ia sai lo fwoi se taimo i luma ta to e militino fo i Faleolo ai atu mai afe mo ngoti Faleolo afe mo ngoti Faleolo tato tala noa ma tato fasoa ia ri o mai to ai ngai piki o kou ai manu ia tele ia fo le nei fiafi e ngata fo i lero ftalenga siata le au mau ina tunu ia lo fangia le tua fa mo mo uma e fo stai mi to taliu mai ni usila le meolo ia ile ai ngai ia alo fangia le tua la uma ia tautai le tua i whamoemoenga. Ia o te lovis te mi tatou whelo i nei. Don't forget this is your home. Tatou whelo e stay mo i luma. Ai alo whatu. O wholo whatu ia Samoa atua mwhewna mo meile nei whaasala longa. Ia malanganga whaalo alo. Ma lo whaftai le tō wha le ua te dalai wālunga o penga te whailangi e whaafonga au se Samoa le tō tele. Te lo lo sunga le sisi o ua lo boi loa ma diaspora ma le au malanga tu Samoa o si la fia umaro suafa wa si la fia umaro tulanga ia langa ile ngata o tatou whaatarata no nga whaau
a o lau tau tua male o unanga io e il tatu male valile o me foi lewa ye waka vai ku ngai skanga kari ai foi ngar male valile ye me me mai se ata fa mo mara po fa ngar we ngai le fio ngai o va ku e masangi ai yeah I have a time lenga it makes them feel closer ia te o tau olo a vea ma a ia wa mana tu ola haso ia nga ke sila fia ola fuia so aka ko kumle vale ku se pe whakaringo le angeru pa umele langi se meka ke va ai se CEO pa tu ai fo ele tai am ia e fa vitai ia ono ola tau tua ma lolo tele I like lo so no ngale na so no mai ma fo nga ngau fa ki le ye tu ta tu fa tu mo ka ko ki ia e kau ke feko ai ma ai ole mepi to sili e kau ke le o kuku maka ko ngofo mako alia ni mele le mali ona oni tau fai e tangata fa mo ngele tu le vanga la fia fira u sin ta tu tu so tai pea ya mo le tai mi a lofa te le atu ya fa so foi mo le fia fi lovatu a so foi ya mai alfa te tran longa mo le fionga por sili o tatu mo le vale le fionga ya no manu vao por fionga ya fa o fonu so le e ko ke sira fia o sua fa lua ko malua o sua fa kanga lua piko i silinga maka ukia i ko sa mo kala o le kanga lua ko mo vao ma le kanga lua fa o fomu longo winga e le la iki me fa yer kanga ar kanga foi ki le lo fa ya fa vitai e mo o mia e fa nga malo ni o tato CEO so pe nei pe no fa tu lo tala a o tau tua i le HRPP sa avelang se lau pasengi sa ave se lau pasengi le anga o ngā ruenga ia a whaunurunga you have to submit to your leader whether we like it or not o lako o pouku koa o li makamakau i o kaika so o iwela le mingi skasa i ngā kaimi whether we like it or not penga sa o yo kako mavavo penga se pole alava sa fa maungi nga lua le fionga ia fa fonu sa u fo il fainga malona tu na yatu alu tato fo longa var fonga va o ka peneta la to ia mar fainga malo ai na tu ma wanga ia ile upu tau ole government of the day wan ilal nitan le fo wasu ku le sunga lau le mali to malana fo fainga malo o ia mori mawinga ele aila e se akala sala kua e se le sila ku e o tangata ia e fa maongi ia i longa kiuke e foi la o pale atu la administration al sunga lau le mali to ma fifi o como se sila we need more CEOs public servants like this ma o le pumoni ele natia tau ke mo miangi kai fa pe ngai le lumanga a fa ye fa maungi ia i le faingo kiuke ia o ve ma CEOs a o le ase si fa maungi ia ngai si kia ye le tua ia ngai fufuanga mo le ngai luma e mo mia o mai le ku ai se na o kanga kai ha ko ma e fa ku kupu mea ia ku kupu ngi mea ia ole salangi nga le woto fa fonga sa vai ka beautiful sa vai I can't wait to kai mege la ko ma le va le ala sia ki lo passe se ki lo Auckland to Asau Auckland to Faleolo Apia o Auckland to Asau sa vai la va ile Auckland to Asau ka malo